Ya, ia le atua lenei tae au matagofie fifia foʻi e faatalofa ma faafeiloai atu i le paia maualuga o sio tatou atunuu ia i lenei foʻi asofou ai se faaupopoga foʻi lenei o le tatou polokalame masani i aso farai le taʻitasi ia malo le soifua maua ma le lagi e mamā talitonu foʻi i le aga lelei ma le alofa o le atua ua na taʻitaʻisaoga le mu mai ai loutou soifua ma so matou nei ola ia le foʻi ua maua ai lenei avanoa o lenei laolao tatou te feiloaʻi ai foʻi se faaupopoga o lenei polokalame a le a ou taʻitaʻina i tatou se talo ia lava oe lo matou atua silisili lenei taeao matou molimauina foʻi le matagofie le aga lelei ma le alofa silisili o lauafio molimauina i le siʻosiʻomaga o lo matou ola tamā le matagofie o mea na faia i ou aao tamā le osoaʻe o le lā ma toe goto atu timuga foʻi savili mea uma tamā e aogā i le soifua ma le ola o loo matou ola ai siʻosiʻomaga o lo matou ola puaʻina mai ai le ea matagofie o loo matou manavaina i le aso ma le aso matou lagona foʻi le ala faʻi mai i lenei taeao le filemu ma le oliʻoli le matagofie o lau faaolataga ma lau foafoaga i mea uma tamā leai lenei taeao matou te o atu ai luma o lou nofo alii ma le loto faafetai ma le loto ua tumu i le oliʻoli ma le fiafia tamā ona o mea lelei ma mea matagofie e te saunia mo le soifua ma lo matou nei ola tamā faafetai mo lenei aso faaupopo i la matou savaliga faafetai e te lē o tuulafoaʻina lava i matou i se minute ma se sekone tasi o lo matou ola tamā te tausi ma e leoleo ma e puipui e te fafaga e te faainu te faalanumia i matou i lou alofa tamā ea matou te faapea atu ai le atua faafetai tele lava tamā lau pule lea lou alofa lou tamao aiga lou aga lelei lau puipuiga ma lau faamalumaluga iā Samoa faafetai tele lava tamā ia tumau atu le viiga le faamanū ma le faaneʻetaga o le faafetai iā te oe uae lē ai lava se atua e tutusama oe lenei taeao tamā to mai a lau pule fio mai e ala i le mana o lou agaga paia ma lau faauʻuga fou i lenei taeao se o matou lufilufi se o matou faalogologo ai ao e fetalai ala mai lau upu i lenei taeao matou faatagisia ai le mana o lou agaga paia soso ani mai i la matou faalogo i lenei taeao faaogāina ai foʻi lou nei tagata faatauvaa o se mea faigaluega mo lou mālō i lenei taeao talo foʻi e te faamanuia si o matou atunuu pele o Samoa tiu te mafaiva o loo feaga iai le tapuaʻiga mau anai o matou tinā ma tamā matutua i maota malawa ia iai lou aga lelei lenei asoaga lelei tamafanau o si o matou atunuu o feagai tiu te mafaiva anai a matou fanau foʻi i aʻoaʻoga ia iai pea lou aga lelei ma lau puipuiga tamā o la matou tatalo faamamalu pea ua ao alofa lima taʻitaʻina pea i matou i lou alofa tunoa ma le mana o lou agaga paia ia tumau atu le viiga iā te oe lo matou atua i lenei taeao seia oo lava i le faavavau e faavavau lava amen ia e toe faafeiloaʻi ma toe faatalofa atu lenei taeao i le suafa manumālō lo tatou alii faaola o Iesu Keriso o ia lava o le
mafuaaga o loutou soifua ia ma so matou nei ola. Talitonu fo'i o lana taʻitaʻiga malu ma lana puipuiga i o tatou ola e mai se fo'i loutou soifua le ua tatou toe feiloa ai manu ae le o mala i ia le atua ia o lenā ua iluga o le tatou screen fo'i se au o lenei taeao ae mai se fo'i le tatou tusi fa'asolo le ua tatou iai le muamua le kolonito o lona tāupu elua ia ua fai mai le fai upu e 16 se manatu ia e au ai le tatou fa'asoa i lenei aso mai le tala le apostolo o le fai upu mulimuli fo'i lea o le matāupu elua auā po ai ua nailoa le finagalo o le ali'i na te a'oa'o ina atu o ia a ua tatou maua le finagalo o Keriso. Who can know the Lord's fault? Who knows enough to teach him? But we understand that these things, for we have the mind of Christ. Li ia le atua. E ui aina a mata le nei fai upu le whaafesili fo ia le apostolo. O ai ewa nei loa le finagalo o le ali. Ae toe whaai u lava i le whaapea mai o le apostolo a ua tatou maua le finagalo o Keriso. O ai ewa nei loa le finagalo. Who knows the faults of God? O ai na te iloa. Ae whaafetai i le atua. But we understand that we have the mind of Christ. O talanoa fo i le apostolo i le tusi le nei o mea whaaleanganga, o mea valea fo ia i le mafaufau o le tangata whaaletino. Li ia le atua. O le fesidi, o ai wana i loa le finagalo o le ali. Li ia le atua. Ae tātou te whaafetai pe ona whaafetai fo i le apostolo. Ua tātou maua le finagalo o Keriso. Whaapewhea ona whaafesotai le fesili ma le toe tali ao le apostolo. Whaafetai ua tātou maua le finagalo o Keriso. Le porkalame o le lelenga, ngā ruenga o le lelenga mo tangata uma. I le nei fo yasu. O whai mai ai le nei au ina ia. Ke soso ani mai fo i la tātou fo launga. A wā tātou te mauti noa o whai unga ma whiriwhiri ngā whaia a tangata. E mafua mai lava i lona mafaufau. O ifo i le tala noa i le apostolo le tusi o loma. I le toe wheliua ina o le mafaufau, by the renewing of the mind. Leanga a whaapea o lou mafaufau lava ua seto i se mea o i nā fo'i o le a taita ina i ai oe. O i nā fo'i o le a tau lai i ai lau savalinga i le nei soifuanga. O le tele i o mea o loo ao mai ai, le afionga a le atu. Mai fo i Paulo, set your mind on the things above. Ia tau lai lo mafaufau i mea o ilunga, mea o iai Keriso. Amen. Al nau atu i nā tuilunga i le tātou screen, we have the mind of Christ. Tātou iai nava yaso i mata upu mua. Mai ili tala Paulo, ai lava se mea tātou te mita. Ia tātou mita ia Keriso. Lo tātou ali i whaona. Amen. O lea lai whaasolo pēa o a onga le apostolo. O le mata upu le nei wa whaa urutala ina o le poto o le atua. O le poto po le mafau o le atua. O lo moli maua i foi le perofeta o Yeremia o manatu
o loo manatu mai ai le alii ia te tātou. Ai pei ona tu inatu le background o le tātou porkalame le upu a le atua. Amen. Tali tonu o le mafaufau po le finangalo po le manatu a toa leo le atua na tuuina yana au auna yana perofeta yana apostolo po o ai lava na lato tusia ina le nei tusi pai. O te talitonu male a toa o lo talitonu o le manatu fo i leo le atua. O le finangalo fo i leo le atua na tuuina yana au auna. Ma tusia ai to tonu o la na fionga paia. Lea fo i watu ina mai, ina ia wha tonu ai i tātou, wha poto ai i tātou. E a oa ia i fo i tātou i misi o tai. Ma oa o mai ai i tātou i le mea tonu, e tatau o na whai. I ia le atua, po o ai, ua nai loa le fina ngalo o le hali. A ua ia i tātou, le mafau po le fina ngalo o ke riso. O le tā ua lea, pe ilavo na tau alanga pea, le nei whaasoa po le nei porkalame, i aso wharai leuma, ina ia whaia se lua le leinga ma ke riso. Amen. Ina ia tali mai le vala au, o loo vala au atua i pea le atua i ate oe, se ia lua le lei ma ke riso. Pe ilavo nau ngani le apostolo. Wa tu ina mai ate i mātou le nei ngaluenga o le lelenga. Na ia e toe fo'i mai e te lua wha le lei ma ke riso. O mea umalava, o wha manuyanga, o mea alofa. O loo polo misi mai ai le atua, ma fola mai ai le atua, i lana fionga pai. O mea uma ia e mawhai o na benefiti ai i tau. Pe a tā le lei ma ke riso. Pe a lua iai whaatasi ma ke riso. Pe a o sia se lua whea ngainga ma ke riso. I ia le atua i le nei taia. O le a whaasolo le tātou tusi. Nai whai upu fo i o le a whaapena o na tui nā tui lunga. Whaalau tele ina ai se manatu o le apostolo. Mai le tala le apostolo o au nei foi le au soe. O te le i alu watu ma le siri o le upu ma le poto. Ina ua o alu watu i ate o tou i lo utala i atu i ate o tou i le mau. A le atua. Awa na tonu lo manatu. O te le i loa se tasi mea i ate o tou. Tau lava o Yesu Keriso. O ia lava na whaasa tau roina. Le tangata ua na tuuina i lalo lona tangata. Ua tonu fo'i i le manatu o le apostolo. E le ai se mea e tasi e mawhai o na ia whaia. Pe a whaalango i lona poto ma lona tamai a o ina whaale tangata. O le whaalinga fo'i lea o le maua lalo o lona loto. Malana ngā luenga o loo ngā luea, o loo ia whaatu langa mua pea, lea tua, ma le mana o lona nganga pa ia, na te mawhaia. Ma o ai fo'i ia ai o loto ma fina ngalo o tangata, lana ngā luenga, po lana misiona. Pe ana tau tino lava e leo ia, e loo sona poto, a o ina, a o lea tua. A ewa ai pe te whai tau fo'i i winga o ana whangatana. Mai o te le i sau lava i ate o tou. Ma le sili o upu ma le poto. Amen. A ua tātou i loa ma o ina i tātou.
I le talaanga o le apostol. I ona whailonga. I lona o ina e le o se tangata whaatau waa. I le tūlafono a iutaia. I le lotu iutaia ia oa onga ma tūlafono. O le tangata e maua lunga lona o ina. Wha le lalo langi nei le poto salala. Ai whaafonga i ana upu. Amen. O te le i alu atu lava i le siri o le upu ma le poto ina ua o alu atu e tala i atu le mau i le atu. For I decided that while I was with you, I would forget everything except Jesus Christ. Amen. O te whaangalo uma mea uma o te tuu fo i mana tia i lalo lo upoto o lo uiloa ma mea uma. Ai o te whaaliali lava le ali i whaola o Yesu Keriso. The one who was crucified. Amen. O lana lava lea moli mau. O lana lava lea fe au e tau alanga pea. O le tala le lei e winga i le maliu o Keriso. E whaaola i na ai so se tangata e tali tonu ma whaatua tua i ai. I ia le atua. Na o iai fo ia te outou ma le vai ma le matau ma le ngatete. I came to you in weakness, timid and trembling. And my message and my preaching were very plain, rather than using clever and persuasive speeches. I rely only on the power of the Holy Spirit. Ele isauni atu fo'i lau upu ma lau tala ingai upu ma lio le poto tangata. Ai pei tai o le whaasino mai e le anganga ma le mana. Amen. Wai ea seua nai loa le fina ngalo o Keriso. Ia le atu. O te le isau. O te le isauni atu lava. Mai o te le isauni atu lau upu. Ma lau tala inga i upu mālie o le poto tangata. Amen. Ai pei tai o le whaasino mai e le anganga ma le mana. Amen. O la tatou ngaluenga tā lai fo i lea. O la tatou wala awina fo i lea, tatou uma o lo o ngalu lue i le ngaluenga a le atua. Vi ia le atua. Ma naia ne ia o a onga a le apostol. E tā pena pena ai ma sauni uni ai. La tatou whaasoa. E tā pena pena ai o tatou tangata au auna ma ngalu lue i le fina ngalo o le atua. Pei lava o nai whaautunga po le whaipu muri. Who can know the Lord's faults? A wafo i o manatu ia o le atua e tatau o na tātou momoli. O le fina ngalo whaasino lea o le atua i lea taimi ma lea taimi e tatau o na tātou momoli i a ai ma fina ngalo o tangata. A o le mānei ai o le sauni uninga a le nei apostol. Mānei ai o lona langona na o sau na o sau fo i ate o tou ma le vai ma le matau ma le ngatete. Amen. Ele i sau maniona whailonga. Ele i tū mai ma le loto tele ona o le hao aoina. Sa whaauina mai lea kolisi. A oa onga whaatuspa ia maua lunga tike ripo o masta po o alava. I whailonga na sau mai ia. Pasau maniona ofu tāpulupulu e tū lai ai e whaila na ngaru. Ese le maua lalo o le loto o le nei tangata. E whamaina o iai ati auto. Ma le vai. Ma le matau. Ma le ngatete.
Amene. Ele isauni fo isa upu. O te tau tala tu ai po le nei tala inga. Ini upu mālie o le poto o le tangata. Amen. Pei fo yon tatou tala noa le nawa yaso. O le poto o le tangata o le vale lea. I luma o le atua. E le whaapea la o le apostolo e le o se tangata. E le ia o a oina o ia. Ai o le loto o le tangata. Amen. Watu i lalo lona tangata. Lona tamali inga niona anga waa ma niona poto a o a oina ma niona whailonga. A ua wha mua lona whaalango lango i le atua. Kamaia matau male ngatete. Haleluia. Ai peitai o le whaasino mai e le anganga male mana. Ina ia le iai a te outou. Ina ia le iai lo outou whaatua i le poto tangata. A o le mana o le atua. Tali tonu o le nei fe au o se fe au. Mo i tātou fo i lau whai ngā luenga po i tātou o lo avea ma ave fua o le mālo ke riso. Po i tātou o lo tala ina le fina ngalo ke riso. Ina ia aua lavani o tātou mita i so tātou poto. Ma le mālie o ni a tātou upu. Amen. My message and my preaching were very plain. Mai le whasa moina, a le whaperetania leu te tui nātunu. O lau upu ma lau tala inga, o le whi au foi, they were very plain. Lona winga le aini, e le aini si mea foi e toi whau popo iai po ni mea to ese, very plain, pure. O le truth po le upu lea, po le whi au o le apostolo, very plain. Lona winga a tuu i sesi upu, e le alu alua, e le what's the word? E le wha longo lua, e le fo ile peye, pe wha longa lua, e peye alu alua, e sa oa. E le tau teu te ua fo i pe tau wha alo aloa, e alu sa oa, they were very plain. Rather than using clever and persuasive speeches, di ia le atu. Langa o isi taimi fo i e tau mawhai fo i le tangata e whao ngā mea mālie fo i e tau vali ai. Sometimes e uma e fo i e te whaalongo na o le ata. A wafo i e tā ngofi isi tangata wha mālie. They add jokes. Lātou te whao popo i ei tala whātusa. Wha mālie ai. E toa mai ele attention o tangata. Ai whamaili tala le apostolo o lana tala inga my message and my preaching were very plain. Sa oa. A whapea o le upulea e alusa sa oa. E le aini ni o na winga fo inae. Pe e tau fe sui ai. Pe e whaasu malie ai. Ini tala malie. Ai whamaia. I rely only on the power of the Holy Spirit. Ai peitai o le whaasino mai e le anganga malemana. Ai sea, ina ia le yailo o tau whātua i le poto tangata a o le mana o le atua. Amen. Ina ia awanei whātua tangata i lana whaife au po o le o loo
La unga aua nei ai whamaia a ia whaatua tangata i le mana o le atua. I ia le atua. Po o lesi fo i tu aua nei whaatua i le tangata. Po o le tino mai o mea a ia whaatua le tangata i le atua. I ia le atua. O le poto o le atua. Ai mātou te tau talatu i le poto i e ua uma o nā oa o ina ai le o le poto o le nei lalolangi. O lea lava e whaamatala pea e le apostolo. Ma whaamamafa pea le tau talanga le apostolo i le poto mai le atua po o lona whaalango pea i le atua i lana ngaluenga tala. O le poto le nafa mai e tau wau i na mawai. Ai pe tai mātou te tau talatu i le poto o le atua i le upu lilo na nātia. Na tō fia i le atua na mua lava ina ia tātou manuia ai. Amene. O le mea na le iloa e se ali i e tasi o le neilalolangi. A wā ana lato iloa po ua lato le whaasātou roina le ali. E ona le mangia. Ai pe ona tūsia o mea ele i vaia e mata, ele i langona fo'i e talinga, ele i o fo'i le loto o se tangata. O mea ia ua saunia ele atua mo i latou e alolo fatu i ate ia. Amene. O mea e nā tia ia i latou. I nisi o tangata, o e whaalango i le poto o le tangata. Ai whaali pe saunia ia mea le atua mo i latou o e alolofa i ate ia. Amen. Ato e tuu i se si whaupunga whaingofi. So se tasi ua le lei ma le atua. So se tasi ua whaifea ngainga ma le atua. O le tangata fo i le nā ua alofa i le atua. Amen. O ia fo i le nā wana ia i loa le finangalo o le atua. Whaiunga o nei whaiupule lunga atu whamaia, e ala o na tuu lou whaatua tuanga i le atua a e leo le tangata, a wao i nā e te manuia ai. O mea ia e saunia e le atua mo i latou o e alolo whaatu i ate ia. Whaalia mai ia mea, e le atua i ate i mātou e lona nganga, a wai su e ifo le anganga i mea uma e o i le unga loloto o le atua. Amen. I ia le atua. Mea le atua. Mea loloto le fina ngalo o le atua e wha iloa e le atua ia i latou ua whaifea ngainga ma le atua. Te loa a ua whaifea ngainga ma le atua pe te lua le lei ma le atua ua lata fo ina o lo loto i le atua. Wa e whaalango i ate ia. Wa e whaatua i ate ia. Le whamai ai, le poto Solomona, ia e whaatua i le atua. Ai aua e te whaalango i lou lava atamai. Ia e manatua o ia i o wala uma, o na wha tonuina ai lea o wala uma e ia. Amen. O lou lata i le atua. O le whaailoa atu fo'i nā, e le anganga o le atua, o mea loloto o lona finangalo i ate wai. Amen. I ia le atua. Po o ai fo'i se tasi ua iloa le winga o le tangata. Ai vangana lava le anganga o le tangata o lo i tutonu i ate. E whaapea fo'i ona le iloa i se tasi, mea le atua, ua na o le anganga o le atua. Amen. Le mwhai o nei loa atu e lesi tangata mea nei tutonu o lou loto. Mea nei te mawhau te i vanga nā lava oe. E vanga nā fo i lava a. O a mea iau te mawhau iai. E le mawhai o na e i loa mai. Se i vanga nā lava a u lava ia. Ia te a o te i loa mea o te mawhau iai. O te i loa a u plan. Ma a u fuafuanga. O a u plan tai au. O au mea la whai talatu tae au. Mai e whaapea fo i ona le iloa e stasi mea le atua ua na o le anganga
o le atua. Mai le tatou autu, who can know the Lord's thoughts? Amen. Na o le anganga o le atua. O le alalo na winga. E tātou te mana o mia lava le sota inga lea o i tā ua. E mana o mia lava ona le lei tā ua. Wha le lei tā ua ma ke riso. E mana o mia ona iai se tā whesota inga vāvala lata ma ke riso. A wao loutalia ina o ke riso. O loutalia ina fo ina o le poto o ke riso. O lou whaulu whale ina fo ina o le anganga o ke riso. Tonu yate oe o ina fo ila le fa mai le apostol. E le mawhai foi ona i loa e se tasi mea ale atua. Na o le anganga o le atua. Amen. E mawhai ona tai loa ina le fina ngalo o le atua. Langa o lewa iai le tāwhi sota inga male atua. Ai mai se foi wa tatalia ina lona nganga pa ia i to tonu ia i tātou. O ia le nana te whailoa ma o i tātou i mea ale atua. Po o le fina ngalo o le atua. E ngā lue le atua i mea uma. Mai tala Paulo le i le Roma e valu a olona whai upu e luas funu ma le valu. E ngā lue le atua i mea uma lava. Amen. Ma le lei, mo le lei, o i lātou, ua wala a wina i lona finangalo. E ngā lue le atua i mea, mo le lei, e ngā lue le atua. Amen. Mo le lei o i lātou uma, e alo lofa i le atua. Ma i lātou ua wala a wina i le finangalo o le atua. Amen. Ia le atua. O ni mea e tātou te whaao sofia ai le ofo inisi o taimi i mea sa tātou le manatu e tupu. Sa lilo yo tātou manatu e taunu. Sa tātou manatu ua nao ni fola folanga. Ua nao ni whaalau i loa. Ai ngā lue la le atua e whātau nu. Ai sea, ona o e alo lofa i ate ia. Ma e ua wala a wina i lona fina alo. Mea mai e ngā lue ai le atua i mea uma, mō le lei, o i lātou e alo lofa. I ia le atua. Po o ai, fo i se tasi ua i loa le winga o se tangata. Amen. E whaapea fo i ona le i loa i se tasi mea le atu wana o le anganga o le atu. A ua maua i mātou le anganga. A ua maua i mātou e le o le anganga o le neila lolangi. A o le anganga mai le atua. Ina ia mātou i loa mea ua fo i fua ina mai e le atua ia te i mātou. E lua nganga i e. Tau fo i ona manino le lei. E lua nganga. O le nganga mai le atua. Ma le nganga o le neila lolangi. Amen. O nganga fo ia e lua lea e tau wai le taimi le nei. Musu mai le sia nganga. E te alu le tu tau matau, musu mai le sianganga e te alu le tu tau angavali. Musu mai le sianganga e fai le mea ami o tonu. Musu mai le sianganga e te alu e fai le mea ami o le anga. Musu mai le sianganga e te faia le mea sao. Ai musu mai le sianganga e te faia le mea sese. O mai la tala le aposto, wa maua e i mātou e le o le anganga o le nei lalolangi. Amen. A o le anganga mai le atua, ina ia mātou i loa mea ua foa ina fua mai e le atua ia te i mātou. Amen. Tele mea foa i fua le atua. Tele mea foa i fua a le atua.
so we can know the wonderful things God has freely given to us. Alai whaapongi sa ina I lava mata o le tangata o lo taita ina e mawhauwhaunga po le anganga o le nei lalolangi. E le o mawhai o na pupula iai ma o na sila fia ina le sosia ma le matango fie, the wonderful things God has freely given to us. Mea ua foa ina fua mai e le atua. Let me put that up in English. I ia le atua. We have received God's Spirit, not the world's spirit, so we can know the wonderful things God has freely given. Tele yo mea alofa foa I fua le atua. Lai pongi sa ia mata o tangata o lo taita ina I le anganga o le nei lalolangi. O ai le spirit le tua o le anganga o le lalolangi. It's the devil. E lua fo ia nganga ie feto ai. Le ai tau. Le whamai paulo tātou te le o tau mani tangata. A o anganga o le pouliuli ma nganga le anga. O lona winga. O le anganga fo ina le e tau whase. Le ai whai lava fetau winga ma le anganga o le atu. E le o tau ma le anganga o le atu a o le tau ma oe. E te wai atu I le sianganga. Ai te te I le sianganga. E te atu I le si ai wai atu I le si. Le alai manino le ili tala le apostol. We have received God's Spirit, not the world's spirit, so we can know the wonderful things. Paualo le awala I te loa ai le sosia ma le matango fie o le tufa mai o mea alofa foa I fua a le atua. Pe a taita ina o he lea nganga o le atua. When we tell you these things, we do not use words that come from human wisdom. Instead, we speak words given to us by the Spirit, using Spirit's words to explain spiritual truth. Whaintaio na malamalama I o le tangata e whaale tino pea lona mawhauwhau. Se I longa lava I te uia le si tepu mua mua. O le lua le lei ma le atua. O le whaia o se lua whea ngainga ma le atua. E te talia ai ke riso I lowo langa. O mea alofa foa I fua umaia e wha malamalama I nai oe. Awa awa taita ina oe le nganga o le atua. I ia le atua. I ia le atua. But people who aren't spiritual, au tangata la ia e le tangata whale anganga, can't receive this truth from God's Spirit. It all sounds foolish to them and they can't understand it. For only those who are spiritual can understand what the Spirit means. E tāua tele. Pe ila vole autu o ai ea na te iloa le fina ngalo o le atua. Talimanino al apostol, we have the mind of Christ. Aisea, langa fo I watalia e le apostol, wa fatua tua iai ma lango iai ma mua I so sana mea fai le atua. O lona so soani. Amen. I ia le atua. Whaingata tele. And they can't understand it. For only those who are spiritual can understand what the Spirit means. Therefore, inai whaintai lava. Fika mai e tangata o le lalolangi ma whaavasenga e tangata o le lalolangi mea whaaleanganga. Se I vanga nā lava ua e punga mai tutonu o le vaalea. Se I vanga nā lava ua e oso mai tutonu o le vaa o le wha o la tanga. Le vaa o loo whaatau taia e ke riso malona nganga. Ona e malama fo I lea I mea whaaleanganga. Amen.
people who aren't spiritual, ka ngaka le o whaaleanganga, can't receive these truths from God's Spirit. Ile ai ma se mea whaaleanganga tau te mala malama iai. Ngā o mea whaale kingoa. Mea fo ingai tau te taa aloa iai le tino. Ko ke fosua iai le tino. Tau te le tau whaaleanganga. Aisa, ese le waa nai tau te fōlaua. Ese le tau tai o le sā nai tau te whaalangolango iai. Amen. Nai lava tau te fusu ai le tino, fusu ai lo malosi, fusu lava i lo poto. Amen. You never allow the wisdom of God. People who aren't spiritual can't receive this truth. Whaika fo iona e malama i mea moni ia e fola atu o le upu le atua. Se i vanga nāua e punga ulu mai kongo le vaalea. Le vaa o le whaola tanga. Amen. Le vaa o le whaola tanga o lo whaatau taia e le i whaola o Keriso. Ea, it's all sounds foolish to them and they can't understand it. O nei mea uma whaalea nganga o mea valea ai. E whai fo iai. A tonu fo i nai tau te whai upu lava i le whaola tanga. Tau te whai upu i tangata o loo tau ma whai e whaamua le atua i mea uma. Tau ma whai e muli ta ia le ola whaalea nganga. Te le ala au whai upu. Au whai tala. Mai ia Paulo. They can't understand. Aisia, langa o le mea valea mea whaaleanganga i mawhauwhaunga o tangata whaaletino. Tangata le whamai ei Paulo o loo taita ia ele anganga o le nei lalolangi. O ila nae taita ia, le anganga o le lalolangi, le anganga o le ti a polo o loo whea lualuai i le nei lalolangi. Sa ili se sinate, aina, fasi, ma whaumatia. Those who are spiritual can evaluate all things, but they themselves cannot be evaluated by others. Tangata whaaleanganga. Pamel whasamo a o le tangata whaaleanganga e whaamasino e ia i mea uma, a e le whaamasino ina o ia e se tasi. Evaluate. E o le tangata whaaleanganga e whetu nai. E whetālai, lana uta, malana tō whā. E le ngā saua punga loa, saura oso, le ai. O le tangata whaalea nganga, e tō whā whaalea tua. Le tō whā whaalea tua, lea e amaia e lea nganga o lea tua. Lea e pū lea ai le loto o le tangata whaalea nganga. E le mawhai ai o na tali atu i le tino, i le whai mai, ma le whai upu mai o tangata. Le uta lea whetālai po le poto lea o lea tua i le tangata whaalea nganga, na te iloa ai fua i luma, fua i tua, fua i au tafa. E le mawhai o na sau loa, le oso whainga oso atu loa, tali atu i upu, o le poto, lea i e whetutu na. Evaluate, e a mai, se mata upu, so a lau pule le lei, whetutu nai le lei, whea le mea te tau na whai. E tusa ma le upu a le atua, o whea o iai le fina ngalo, le tō wha le atua, e so a lau pule hai. Amen. I ia le atua. Spiritual can evaluate all things. Au mai se mea tilo le lei iai. Tuu iai ma le fina ngalo le atua o whea lea iai le tō whā mai le langi. Amen. For who can know tako mai loa i le autu o le nei aso. For who can know the Lord's thoughts? Who knows enough to teach him?
but we understand these things, for we have the mind of Christ. Amen. I ia le atua. Ele o whaapea mai e na te ao a oa ke riso nau. O le him lea o le whaatatau i le atua. Po ke riso. Ai o aina te iloa o na o le tala i a ke riso. O aina te iloa o le fina ngalo o ke riso. Ai whaafetai, but we understand these things. Aua tatou malama I nei mea uma, because we have the mind of Christ. Amen. Le poto lea, ua tuuina e le atua I lana whanau o e walo lofa I ate. E ua whatua tua I ate ia. E ua whaifea ngainga ma le atua. E ua le lei Maia, those who reconcile with Christ. E ale o lato tali tonu ma le fatua tua I le maliu o Kristo. Mai tala Paulo tele I sau lava masesi lava mea. Na o le sa tauro lava o Kristo. Na o le tala lava I le sa tauro ma le maliu o Kristo. Le anga o le fao le tanga lea mo I tato. Amen. I ia le atua. I ia le atua. Mai tala Efeso. Wa whailoa mai le mea lilo sa ilona finangalo. Manatu o le ali. Mai le apostolo le perfecto Jeremia. Aua o iloa manatu ai le ali I ate otu. O le manatu I le manuia ai le o le mana. Amen. O finangalo o manatu I o le atua. Maia, o whailoa mai ia mea lilo o lona finangalo ia I lātou. O e o whaifea ngainga maia. O mea ia e nātia I e popoto, ai whaali tama vale. I ia le atua. Mea nai maa ofai. Mea nai e maa ofai tangata o le nei lalolaki. I le poto ma le to mai wa tuuina e le atua I ona tangata o e alolofa. O e whaatua. Nai wha mai ei le tala le poto. Whaatua I le atua ma lou loto atoa. Ai au e te whaalangolango I lou lava ata mai. Ai sea. Wha mai te mana tua fo o ia I o wala uma. Na te whaatonu ina ai o wala uma. Amen. Langa o le fōlaunga e mana o mia le whaatonunga. E mana o mia le poto. Amene. E whai ai whai unga. E mana o mia le whaatonunga ina ia sao ai le ala vaa. Tātou te fōlau ai. Mai fo I la apostolo. O le upulea e manuia ai. Tātou te iloa ai le sosia. The free, wonderful gift. Freely given to us by God. Mea olo o nā tia pea. Ona o le manatu fo I nā o le tia apolo. Ia na nā pea mea ia. Ia awane I pupula ia I mata o tangata ola, tangata soifua. Tangata na whaia I le whaatusa. O le pale ali I o ngaluenga ma mana ale atua. O le manatu o le atua mo I tātou umasamo. Ina ia tātou manuia. Manatu I le manuia. Ai le o le malaia. Tusi muli fa mbeli salamo. E tu le pule ale ali I o I le whaavau. O mafau fonga o lona finangalo e ale tu lavalea. Masani ano o whaalongo le talo lea se o 𝚟𝚒𝚙𝚢𝚪. Le atua o lau pule tu lava. E ale tu lava lea. O mafaufaunga o lau finangalo le atua. E ale tu lava lea.
unchangeable, unshakable. E le luluina, e le suia, le fina ngalo o le atua mo lana tangata na ia whaia. Mai lava i le amatanga na tā pena i e le atua. Se si o manga matanga o fie e ola i lana tangata. E soifua i lana tangata i mea umana tā pena ina e le atua lava. Pau lava le mea o le tuu i ei tonu mai awa aia ma pule ai. Ai na ua se le tangata. O inana tuli ese ai. Fa mai ana tuli ese ai. Mai luma o le atua. Mai le mamalu o le atua. Le ala fo le nā e tangi ai tāwita fa mai le atua ai. Na o iai lava i le manamba o lo tina ma le anga sala. O whanau mai foi ma le anga sala. E mai Paulo. Wa anga sala tangata uma. Ma ua le ai ma sesie o atu i le mamalu o le atua. A le alme tau na fai. O le pule lea le atua, le fina ngalo le o le atua i le suia. Na polo misi mai ai le amatanga. I saua ilo natali i e soli le ulu o le ngata. Le ti a polo tau faa le anga. Le anganga lea le nga lue i tua o le lalolangi e fase se ai tangata. A o le pule le atua. E a le tu, e a le tu. Fa mai o mafau faunga o lona fina ngalo. E a le tu lava lea. Unshakable. E le luluina e le suia. E tu mau lava le pule lea le atu. Ma le fina ngalo le atu. Ma mai le fesini. O ai ea se wana iloha le fina ngalo le atu. For God so loved the world. He gave his only begotten Son, Jesus Christ, whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. O le fina ngalo le nao le atu. We have that mind of God. We have that hope in God. Paule o le tatou suru whainga. Na paule o le tatou whaamoe moenga le tutoe sa moa. Oso maia i le waa o le whaolatanga. Pe o le tatou por kalame fo i tu. Talia le wala aulia, le wala aulia o le alofa. O tau e ti ngā ina, ma mawhatia ia venga o maia. O maia e tau te malolo ai. O tau o lo fia ai ma fia inu. O maia tau te malilie ai. Wa lava le na. Amen. I think it's about time to finish. It's about time to change. It's about time to change. I ia le o te tau o na sui. Le waa e te punga iai le nei tausanga. Amen. A whal nei tausanga. A whailavo nai te wholau i le waa o lo o taita ina i le anganga o le nei lalo langi. Oso maia i le waa o le whao le tanga. O lo o whaatau taia e ke riso. Le lii manu malo o ke riso. Malona nganga pa ia i te malama i mea whaale anganga. E te le malama pea e tū ma mao ma ina ma tusi mai lo lima. Oso mai tutonu. Oso mai tutonu. Le ngaluenga le lenga mo tangata uma. Le tawalanga le apostolo. Come back to God. Fo'i mai i le atua. E te manuia ai. Wa lava le na. Wa o mai le taimi. Wa te tau ai. Ona filifili tonu, filifili poto, filifili. Le mea sao e te tau ona whai. Amen. A whai o mea valea ia. I lo mawhau mea whaale anganga. E te le i tofo ai le sumalia o mea whaale anganga. Langa ngai ke kuma ia i whafo. Ma tusi mai lo lima ma e wha masino mai. Sau te tonu o le whilinga whaale anganga. Sau te tonu o le waa o le wha o le tanga. E te ola ai. E te tofo ai so sia ma manuia whaale anganga.
te maua ai le file mu, te maua ai le tali, o le mea le nae te sailia, e le tali le telo ni tupe, e le talia i ni tupe, tele au tupe ai le ai se file mu, ma se oli i lo loto, ai a e maua keriso, wa e maua mea ua, ta mawhaafatai. Ia foi le vi inga ia te oe. Whaafatai mō lau upu, whaafatai mō lau poto, whaafatai mō lau anganga pa ia lau fisoso ani mai. Tu mawatu le vi inga ia te oe te maa. Te talo, o ai o whaalongolongo mai o loo tū mai pe i fafo ma tusi mai lona lima ia te oe. Te talo e wala au lia o ia i le nei aso. Ma lue lo anganga pa ia. E ala i le poto ma le mana malama. Fai ai se fai unga tonu ma sao. Sau ai e oso mai tonu o le waa o le whao le tanga. Tātou te fō lau ai ma oe le ali o le ola. Le ali o le manuia. Le poto ma le mana malama ato o toa. Tai tonu ai i mato. Tuu iai lo matou wha moe moenga atoa. Wa o ia lea na tai tonu i matou i mea. Whaafatai mō lau upu tama. Ia vi ia oe le nei tai au. Amen. Wa umal tātou por kalame. Ai a whai o le te whaalongolongo mai le nei tai au. Wa e langona fo i o oe o lo tala noa atu ia i le upu o le atua. E le mawhai fo i o na tu ua le nei awa noa e atu. Ai o le matango fie lea o le fina ngalo le atua. E alofa le atua ia i tātou uma. He has a best plan for your life. Ia i le fuafuanga poto, fuafuanga matango fie le atua mo e ai oso mai to. Sau e talia ke riso. Sau e whaale lei ma le atua. Ona e tofo le ai manuia o le atua. A whai o lau whilwhilinga le nai le nei aso. Ona e muli mai le ai upu o le nei te talo. Talo mai o lau lava te talo. Ao le a o taita ina ai o e le nei tae. Ta maa, whaafatai mō lau upu. Wa o langona ina le salamo ma le whaamaua lalo i oluma. Whaamole mole whaamaa ngalo mai au le tangata angasala. O loo tuu pea loo whaatua tuanga i mea o le tino, mea o loo vaaia. Ma mea e mawhai o na au whaia i loo poto tama. Aua au wha ngalo lava i ate oe. Ma ua au le whaatua tua foi i ate oe. Ao le nei tai ao. Wa au wha maua lalo i le tafue o loo sa taulo. Ma le loto maua lalo. Wha mole mole wha maa ngalo mai au le tangata angasala. Wa au whaatua tua i loo male. Wa au tali tonu na toe whaatuina oe i le oti male tunga mai. Whaafetai le atua i lau whaola tanga. Wa au whaola ina i loo walofatu. Talia mai au le tangata angasala. Whaafetai lau whaamanga longa on o loo suafa Yesu. Amen. Ya. Ia le atua i le nei tae ao, ia tali tonu ua lu i tau ina uma i tātou, e ala mai le upo a le atua i le nei yaso. Mai ai fo i ni manatu, i la ngona le lei e li mataita ina ai fo i le tātou fo launa. Ia o tātou fo laua i pea i le nei so i fuanga i le sou wao le tau, malu e sou, ia. A o lo tau tai pea le alii, tau tai poto le tau tai mataala. Le na tai saunga le mū la tātou fo. Manuia le nei aso, manuia lau fo lau ngasa moa, ia. Pule lofa le atua tātou te aulia le nava yaso, tātou te toi whelo ai fo i lunga lava le nei por kalame, e mole taimi nei, whātou wha soifua ia, sio watunu pele sa. God bless.